الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تقصر، ربي تمم بالخير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم Müslüman kardeşler. Ramazan aylarыбыз mübarek bulsun muhterem kardeşler. Ramazan ayları indi hazır tamam buldu. Hamdaki şu Ramazan ayların tamamlanуның bir bilgisi bulup, bizning uraza gaytlari, G'aydul Fitr bayramlari kile. Biz indi ani uraza gayti deybiz, uraza bayrami deybiz. Менә шушы muhterem kardeşler bayramlarыбыз, gaytlarыбыз шулай ук mübarek була күрсен һәр барчабызга да. Аллаһ Тәгалә безнең йөрәкләребезне, күңелләребезне нурландырсын шушы bayramlar белән. Һәм дә инде тоткан уразаларыбызны, кылган гыйбадәтләребезне Аллаһ Тәгалә риза булып, кабуллардан кыла күрсен. Muhterem kardeşler, ураза Аллаһ Тәгалә каршында зур гыйбадәтләрнең берсе. Аллаһ Тәгалә кытси хадистә әйтә: "Ас-сауму ли" ди. Ураза минем өчен ди. "Фа ана аҗзи бихи." Һәм мин бирүче аның әҗр савабын ди. Ягъни ураза риясез бер гыйбадәт. Аны кеше күрсен өчен тотып булмый. Кеше күрсен дип алдалап була, мин уразада дип. Шапырт кына үзең карават астында печенье кимереп ятасың. Булай. Алдалап була. Әмма тотарга кергәнсең икән, карават астында да, караңгы бүлмәдә дә, ваннада, туалетта да беркем күрмәгәндә син бер нәрсә ашамыйсың, эчмисең икән, димәк бу инде уразаң синең иншааллаһ Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен була. Инде muhterem kardeşler, менә шуңа күрә дә бу яшерен гыйбадәт. Калган гыйбадәтләрне күрсәтеп кылырга була. Садаканы бирергә була күрсәтеп, намазны укыйбыз күрсәтеп, хаҗ кылабыз күрсәтеп. Әмма уразаны күрсәтеп тотып булмый. Кешенең йөзенә чыкмый аның ураза тотуы. Дөрес, әзрәк кенә чыга. Кибеткә килеп, мәчкә килеп керәсең, мөселман кешесе утыра, теле чыккан, хәлсез, күзләрендә моңсулык, бу ураза тота икән дисең име? Бәлки шулай әзрәк күренәдер. Әмма мондый моңсулык ул ураза белән генә бәйле түгел шулай. Шуңа күрә дә ураза Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен кылына торган гыйбадәт. Һәм Аллаһ Тәгалә үзе шуңа күрә дә шушы әҗр савабын безгә насыйп эйли. Ураза тоткан кеше өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, ике шатлык бар ди. Бер шатлыгы шушында авыз ачкан вакытта булса, икенче шатлыгы ди, ул Аллаһ Тәгалә белән күрешкәч ди. Авыз ачкан вакыттагы шатлыгы ул инде Аллаһка шөкер ашарга ярый дигән шатлык түгел ул. Кемдер шулай дип уйлый. Аллаһка шөкер ашарга ярый дигән шатлык түгел. Чөнки бу шатлык булса, уразадан ризасызлык беленер иде безнең, сизелер иде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә кушса, без аны шушы кичне дә ашамас идек. Икенче көннең кичендә ашамас идек, Аллаһ Тәгалә кушса. Безнең шатлыгыбыз Аллаһ Тәгаләнең әмере белән ашавыбыз, Аллаһ Тәгаләнең әмере белән шушы ашаудан туктавыбыз. Менә шушы безнең шатлыгыбыз. Без шуңа куанабыз. Безгә нәфис хуҗа түгел, безгә хуҗа Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә ураза тоткан кеше ул үзенең нәфисе белән көрәшүче кеше. Үзенең иң начар тойгыларын, иң начар хисләрен дөньяга, ниндидер дөньяда баюга, үзенең шушы нәфсен канәгатьләндерүгә юнәлтелгән хисләрне чиңгүче, тыючы, шулар белән көрәшүче ураза тоткан кеше, muhterem kardeşler. Аллаһ Тәгалә шушы безнең тоткан уразаларыбызга шулай ук савапларын, шифаларын, сихәтләрен инде иншааллаһ насыйп эйли күрсен һәр барчаларыбызга да. Бу уразаларыбызны, muhterem kardeşler, Аллаһ Тәгалә саңгасы кылмасын. Киләчәк көннәребездә дә Аллаһ Тәгалә шушындый матур, шушындый изге, ихлас гыйбадәтләрдә калырга безгә насыйплар әйләсә иде. Чөнки бу дөньяда яшәүебезнең бөтен мәгънәсе Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылуда. Бер галим әйтә, шушы авыру кешеләрнең янына алып барганнан соң, ул авыру иде рак белән. Инде
Менә үләйек дип торган вакытта инде. Ул болай диде. Шушы кешене күргәч, бу дөньяда бер көнне ла илаха илляллаһ дип яшәү 1000 ел кабердә ятуга караганда әйбәтрәк диде. Ягъни бу дөньяда бер көнең синең ла илаха илляллаһ дип яшәвең. Ул кабердә 1000 ел ла илаха илляллаһ дип яттыңмы, зиннәдә намаз укып яттыңмы, шуңа караганда хәерлерәк. Бу дөньяга килгәнбез без, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләгә буйсынып гыйбадәт кылыр өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мин җиннәрне һәм кешеләрне үземә гыйбадәт кылыр өчен генә яраттым ди. Ягъни безнең максатыбыз ул Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Шушы дөньядагы тәмле әйберләр, матур әйберләр шушы гыйбадәт кылырга булышыр өчен генә. Ул безнең асыл максатларыбыз түгел. Кызганычка каршы, шайтан безгә шушы асыл максатыбызны оныттырып, шушы матур әйберләргә табынырга безне мәҗбүр итте. Шуларга күреп, асыл максатка әйләндерергә мәҗбүр итте. Һәм бу кешенең иң зур алдануы. Чөнки үз гомерен ул әрәм итә бушка, файда китермәгән әйберне җыюга, шуның өчен кан кыюга, шуңа әрәм итә. Мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда кешеләр нинди генә ахмаклыклар кылмыйлар. Дөнья малы дип шушы җир бүләләр, дөнья бүләләр, мал бүләләр, һәм шуны бүлгән вакытта кан кыялар. Миңа күбрәк, сиңа әзрәк, сиңа таулар, миңа кырлар дип сугышалар, кан кыялар, һәм анда бүлешә алмыйлар. Кешенең беренче көннән дөньяга килгәненә алып, инде мөгаен соңгы көненә кадәр. Бит бу җир дөньясы, җир йөзе тулаем Аллаһ Тәгаләнеке. Син аны ничек кенә бүлсәң дә, ул байлыкларны ничек кенә үзләштерсәң дә, ул кулдан кулга күчеп йөри торган гына әйбер. Ул бер вакытта да синеке булмый. Бер вакытта да син аңа хуҗа була алмыйсың. Ничек кенә, нәрсә генә эшләсәң дә. Шуңа күрә дә без җир йөзендә Аллаһ Тәгаләнең әмере белән яшәргә һәм идарә итәргә килгән кешеләр. Аллаһ Тәгалә шулай бит адәм баласын яраткан вакытта әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инни җа'илун фил арды халифа. Мин җир йөзендә барлыкка китерәм үземнең урын басарымны. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең исеменнән идарә итүче кешене без шул гына, без менеджер гына бу җир йөзендә. Без куелган бер менеджер гына. Безгә Аллаһ Тәгалә әйтте: менә шушылай минем байлыкларым белән идарә итегез диде. Шушылай бүлегез, шушылай эшләгез, шушылай тотыгыз, шушылай мирас итеп калдырыгыз. Шулай итеп дәүләт төзегез, шулай идарә итегез дип кенә Аллаһ Тәгалә безгә әйтте. Без бары тик менеджерлар гына. Ләкин шушы менеджер үзен хуҗа итеп тойса, безгә генеральный директор кирәк түгел, хуҗа түгел дип үзен хуҗа итеп тоя башласа, бу менеджерны алыштыралар. Аллаһ Тәгаләнең моңа кеше дә әмере дә җитә. Һәм килгән бер кешене, килгән бер менеджерны, яхшы булсын, начар булсын, Аллаһ Тәгалә алыштырып бара. Бары тик начар менеджер хезмәт хакы алмый. Ул китә төрмәгә, дөрес идарә итмәгән өчен. Яхшы менеджер хезмәт хакын алып, золотой парашют алып, шулай бит китә кая? Пальмалар янына, су буена, кызлар белән шулай рәхәтләнеп ял итәргә. Җәннәт дип атала. Бу урын вакыттарым кардәшләр. Менә хәзерге тел белән аңлатсак, ул шулай. Яшьләргә бәлки шулай күбрәк аңлашыладыр, шулай бит. Шушындай тел белән аңласаң, бәлки алай да аңлашылмыйдыр. Менә мөхтәрәм кардәшләр, безнең шушы җир йөзебездә, җир дөньясында булган бер вазифабыздыр шушы. Ягъни без хуҗа түгел. Без бары тик кем исеменнәндер идарә итүчеләр генә. Дөрес канун, дөрес итеп куллануга карап, безнең идарәбез дә дөрес, уңышлы була. Әгәр дә инде без дөрес юлны сайламасак, идарәбез дә безнең начар була, уңышсыз була. Һәм без үзебезнең кул астында булган, икенче төрле әйтсәк, компаниябызны шулай бит банкротлыкка һәм начар юлга китереп чыгарабыз. Әле менә бүген гаеткә килгән вакытта гына да сөйләшеп килдек, шулай бит элек балыклар зуррак иде. Чыннан да бу баналь мисал. Әмма элекеге вакыт белән соңгы 15-20 ел эчендә табигатьтә дә бик күп нәрсә үзгәрде. Элекеге чирәм үскән җирләрдә хәзер алабата үсә. Элекеге күп
балыклы күлләрдә хәзер бака изе. Хәзер балыкларны кешеләр үзләре үрчетеп җибәрәләр. Хәзер аннан ризык ала алмыйлар, үзләреннән токлана алмыйлар. Хәтта элек ауга йөргән вакытта да шушы хайваннар белән тулган кырлар, басулар, хәзер аның кадәр хайванлар юк. Нәрсә аркасында? Кешенең әлбәттә дөрес итеп идарә итмәү аркасында, кешенең бузылуы аркасында. Меңәрләгән ел буена кеше яшәп килде, соңгы 100-150 ел эчендә ул 1000 ел буе бетерә алмаган, туздыра алмаган, талый алмаган әйберен талап бетерде. Чөнки кешенең нәфсе зурайды. Нәфес зурайды Алла юк дигәнгә күрә. Аллаһ Тәгаләне танымаганга күрә. Кешенең нәфсе зурайды. Моның кадәр әйбер кешегә элек кирәк түгел иде. Моның кадәр әйбер җимилар иде. Хәзерге вакытта гади генә бер кеше дә шулай бит, шуның кадәр мал, шуның кадәр дөньяны үзенә үзләштерергә тырыша. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, безгә бер искә төшерү генә. Шушы Аллаһ Тәгалә безне дөрес юлга күндерергә тели, алданмагыз ди. Шуңа күрә бай кешеләр, диндә булмаган бай кешеләр, әйтик, үзләренең малларын дөрес итеп эшләмәгән һәм дөрес итеп тотмаган кешеләр, алар мискеннәр, аларны җәлләргә кирәк. Алардан көнләшергә кирәкми. Аларны җәлләргә кирәк. Чөнки алар гомерләрен юкка үткәрүчеләр. Кемгәдер мал калдыручылар. Үзләренә эләкми бит уларның ул маллары. Аларны кемгәдер калдыралар. Балаларына, аныкларының аныкларына. Ана соң алар шушы малны бик тиз арада туздырып та бетерүчеләр. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, без мөселманнар икенче бер мираска ия булырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның мирасына, рухи мираска, сөннәткә, гыйлемгә, Коръәнгә, хикмәткә без шуңа ия булсак әгәрдә, Аллаһ Тәгалә ул дөнья малында, ахират малында байлыгында безнең кулыбызга үзе китерә. Менә без шушы нәфесебез белән көрәшүчеләр. Һәм шушы нәфес белән көрәшергә безгә ярдәм итә мөхтәрәм кардәшләр уразаларыбыз. Бүген шушы уразаларыбызның тәмамлаган гаит, шулай бит ураза гаитләре шушы бәйрәмнәребез. Бүгенге бәйрәм көннәрендә инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә безгә шушы бәйрәм рухларын сала күрсен. Дөрес, гаит көне кичкенә чакта нәрсә белән безнең күз кирип калган күңелебезгә? Җырга килә күзәчтәйме? Менә балалар утыралар, шулай бит аларның ул күңелләрендә нәрсә булып истә кала гаит көне? Бәйрәм булып истә каламы? Иртә белән тыргызалар, җуындыралар, шулай бит алып чыгып китәләр каядыр, мәчеттә утырасың. Хәзрәтнең сөйләгәне истә калмый инде анда. Ярый, хәзер телефон бар. Уйнадым инде телефонда диләр, шулай бит мәчеткә барып, рәхәтләнеп инде ди. 2 сәгать буе утырдым телефонда дип, рәхәтләнеп куаналар инде мискеннәр. Шул истә кала аларның хәзерге вакытта. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, үсә төшкәннән соң шушы гаитнең мәгънәсен аңлый башлыйсың. Шушы бәйрәмнәрнең мәгънәсен аңлый башлыйсың. Һәм аннан соң үзеңнең бала чагыңа кайтып, әти-әниеңә рәхмәт укыйсың. Эй, әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер. Әтием, әнием мине иртә белән уятып, әле ярый менә шушылай мәчеткә алып барганнар икән. Әгәр дә син шушында йоклап калган булсаң, бала чагыңда, өйдә калган булсаң, телевизор карап калган булсаң, шулай бит аннан соң үкенәсең. Мин шушындый бәйрәмнән, шушындый көннең яктылыгыннан мәхрүм булганмын икән дип олыгайганнан соң үкенәсең, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә иншаалла Аллаһ Тәгалә бәйрәм рухлары насыйп итсен безнең һәр барчаларыбызга да. Шушы бәйрәмнәребездә Аллаһ Тәгаләгә якынайып, аны мактарга, олыларга, һәм дә ки Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәргә безгә насыйплар булсын. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, от чистого сердца хочу поздравить вас с таким большим, без преувеличения, великим днем Ураза Байрамом, то есть Гайдуль-Фитр. Праздник разговения, он переводится на русский язык, потому как в этот день мы уже и держим уразу, мы заканчиваем держать уразу. И вот в пятницу я вам обещал, почему мы радуемся в этот день, рассказать. Конечно, вы уже знаете это, да, почему мы радуемся. Радость наша в этот день, она неуместна по сути. Зачем мы радуемся? Мы радуемся окончанию поклонения, это ведь глупо. Потому что поклонение доставляет нам наслаждение. Окончанию наслаждения не радуется. Если мы радуемся, даже если
поклонение не доставляет нам радость, мы радуемся. Это тоже перед Аллахом неэтично. Неужели ты будешь радоваться тому, что Аллах Тааля хочет от тебя видеть, а ты это не исполняешь? Нет, конечно. Поэтому радость наша связана с тем, что мы в этот день получаем награду за наше дело. Вот с чем связана наша радость. Не потому, что закончился ураза, а потому, что мы получаем награду. Сегодня день платы. Кто сколько заработал, тому Аллах Тааля столько и записывает. Потому как в хадисе сказано, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что, говорит, придет день, последний день в Рамазане, и Аллах Тааля будет каждому давать саваб за Рамазан, одаривать своими милостями. И тогда сахабы, рады Аллаху анху, спросили: «О Расуль Аллах, это Лейлятуль Кадр, то есть это ночь предопределения?» Они спросили. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: нет, это конец Рамазана. Лейлятуль Кадр, говорит, это отдельно, а конец Рамазана это отдельно. Это отдельный праздник. Почему? Он сказал: разве, говорит, после работы рабочий не получает плату? Вот так же, говорит, поклоняющийся мусульманин, после того, как он завершил какое-то поклонение, он получает свою плату, свой аджр, свою награду от Аллаха. Вот сейчас, сегодня мы радуемся этому, получению этих наград, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам обещал. К сожалению, эти награды не всем одинаково достаются. Увы. И Аллах Тааля хорошо, что скрыл, кому сколько достается. Иначе бы мы сейчас завидовали друг другу. Да? О, вот он столько заработал саваба, у того столько. Если бы у нас на лбу писались, кому сколько савабов будет за уразу, то мы бы друг другу завидовали. Альхамдулилля, что мы не знаем, что это скрыто. Во всех то, что Аллах Тааля нам не сказал, есть мудрость. Мы не знаем своего возраста, когда мы закончим свою жизнь. Мы не знаем своего конца. Кому хотелось бы жить, зная, что он умрет через 10 лет? Он каждый год считал бы, что у него осталось 9 лет, потом 8 лет. Кому от этого было бы весело? Он бы спешил и ничего не успевал на самом деле. Поэтому мы не знаем. Хотя, может быть, нам осталось всего неделя. Аллаху а'алям. Поэтому, дорогие друзья, во всем, что скрыл Аллах Субханаху ва Тааля, есть мудрость. Есть мудрость в том, что Аллах Тааля скрыл воздаяние, скрыл савабы. Есть в раю отдельный стол, такой очень богатый, со вкусной едой. Там такая еда, такое питье, что мы об этом даже не слышали и никогда это не видели. За этот стол садятся только постящиеся, только те, кто уразу держал. Дорогие друзья, те, кто держали уразу, это особая категория людей. У них отдельный стол. И даже когда они будут заходить в рай, у них отдельные ворота, которые называются райен. Оттуда входят только постящиеся. Вы скажете, но ведь все мусульмане постятся. Да, все уважающие себя мусульмане, которые придерживаются ислама, в Рамазан постятся. Но постящиеся имеется в виду, которые постоянны в посте, любят пост, наслаждаются постом. Когда один из сподвижников умирал, он говорил, он плакал, точнее, и люди удивились. «Почему ты плачешь? Неужели ты боишься смерти?» Он сказал, нет, я не боюсь смерти. Я, говорит, буду скучать по холодным дням, по холодным ночам, когда я читал намаз. Я буду скучать по жарким дням, когда я держал уразу, он сказал. Вот почему они плакали. И потому что они оставляли какие-то динары, дирхамы или еще что-то. Как-то мне один человек сказал, я, говорит, поехал в одно место. И там мне стало плохо. И я, говорит, начал думать. На машине поехал человек, и я, говорит, начал думать, кто отвезет мою машину обратно, если я вдруг здесь умру? Как мои деньги поделят? Кому что достанется? Как будут жить после моей смерти там этот человек? Вы понимаете?
Большинство людей думают об этом. Когда они хватаются за сердце, они не за сердце хватаются, а за кошелек и карты, которые там находятся. Да? Потому что у них не сердце болит. У них сердце уже давно в другом месте. У них сердце уже давно вышло из груди и превратилось в то, что лежит на счетах, там, в слитках и так далее и тому подобное. Поэтому, дорогие друзья, когда человек уходит из этой жизни, о чем он думает? Что он себе представляет? Только молящиеся и постящие, которые любят это ибадат и поклонение, они думают перед смертью, как же я теперь буду дальше без намаза? Как же я дальше буду без уразы? Настолько им это доставляло радость и наслаждение. Понимаете? Конечно, это высший уровень. Это фантастика сейчас для нас. То, что мы совершаем, наш намаз, это, я не знаю, если бы наш намаз увидели праведные, тем более сахабы, рады Аллаху анхум, они бы, наверное, просто прошли мимо, они сказали, не знаю, что делают эти сумасшедшие, они, наверное, так просто сказали бы. Наверное, какая-то йога, например, там, да? Заморская какая-то физкультура, наверное, то, что они совершают. Потому что, дорогие друзья, намаз совершается именно с любовью. Ураза держится с любовью перед Всевышним Аллахом. И ты наслаждаешься, и ты находишься в трепете от того, перед кем ты это делаешь. И ради кого ты это делаешь. И это доставляет тебе удовольствие. Когда ты влюблен, и ты тратишь последние деньги на 101 розу, да? Ты же не думаешь, как я дальше буду жить без денег. Ты просто тратишь эти деньги на эти розы. Нанимаешь лимузин, чтобы отвезти эти розы. И на утро в 4 часа утра разложить их там около двери подъезда, да? С надписями, чтобы когда вышла твоя любимая, увидела, обрадовалась и одарила тебя, может быть, теплым взглядом. Ты даже ничего не надеешься. Ни на что не надеешься, тебе ничего не надо. Ни поцелуев, ни объятий. Ты просто надеешься, что она просто посмотрит на тебя теплым каким-то взглядом. Понимаете? Это вот влюбленность. Конечно, это тоже сейчас фантастика, да? Но влюбленные, дорогие друзья, совершают эти глупости, такие вещи. А влюбленный верующий, он влюблен во Всевышнего. И он читает намаз, он встает утром. Сегодня, альхамдулилля, вот многие пришли на утренний намаз. Пришли на утренний намаз влюбленные. А влюбленные в сон спали. Да? Отдохнули. Потом в 6 утра пришли, как нормальные интеллигенты, буржуи. Да. Нормально все, хорошо. А кто хотел заработать 27 раз больше саваба и начать свой день с утреннего намаза, они пришли. Я никого не критикую. Нет, это не критика, это ничто. Просто это размышление. Это просто размышление. Насколько раньше сподвижники любили поклонение. Хочу просто объяснить, насколько человек, который плакал, что он больше не сможет молиться и что он больше не сможет поститься, как мы можем его понять? Как мы можем войти в его состояние? Потому что он скучал именно поэтому. Было 2 сподвижника. Один был очень набожным, очень религиозным. Второй совершал обязательные вещи и особо не уделял внимания нафиль, дополнительным молитвам, постам, там, садака и так далее. И первый из них, набожный, умер шахидом в войне, мучеником ушел. Через некоторое время ушел и второй. И вот это был его брат. Ушел и второй. И сахабы видели во сне этих 2 братьев. Тот, кто умер вторым, который был не очень сильно набожным, да, не особо там в свободное время он дополнительные молитвы делал, он оказался выше положением, чем первый. Они пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали: «О Расуль Аллах, почему так? Почему первый, который был очень набожный, мученик,
Но второй тоже мученик, но первый же он был набожный. Почему у него положение ниже, чем у второго? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: а чему вы, говорит, удивляетесь? Ведь второй дольше жил. Ведь второй дольше жил. А что значит дольше жил? Это значит, что он больше поклонений совершил. Они приняли ислам в одно и то же время. Но по делам, по качеству дел обгонял первый. Но вот второй, который прожил дольше первого, из-за того, что он жил дольше, соответственно, он поклонялся больше, и он получает больше вознаграждения. Ценность нашей жизни как раз в том, что проходит наша жизнь в поклонении. Когда Абу Ханифа, рахимахуллах, встретил у двери в мечети одного старика и пропустил его в мечеть, потом спросил: сколько лет тебе, дедушка? Старик сказал: 5 лет. Абу Ханифа, рахимахуллах, говорит, он тогда был молодой: как так, говорит, 5 лет? У тебя борода седая, волосы седые. Ты уже весь в морщинах. Откуда тебе 5 лет? Он говорит: я только 5 лет назад начал читать намаз. Мне, говорит, 5 лет. Остальную свою жизнь я не считаю. Остальную свою жизнь я, говорит, не считаю. Потому что перед Аллахом ее нет, этой жизни. 5 лет, говорит, поэтому я начал читать намаз. И то же самое отвечали другие праведные наши предки. Когда им говорили, они отвечали: мне 1 месяц, мне 3 года, мне 10 лет. Вот так они отвечали. Они считали свои дни, когда они начинали читать намаз или принимали ислам. Потому что это они считали, остальное они жизнью даже не считали. Потому как эта жизнь прошла как животные. Как животные кушали, ели, размножались, строили себе жилье. Это жизнь животных. Они пришли в этот мир как раз для этих целей. И они с первых дней этой цели добиваются: вкусно поесть, обустроить свое жилье, как птицы строят свое жилье, как звери строят себе норы, и оставить потомство. Как они оберегают свое потомство? Это их цель. Но цель современного человека ничем не лучше. Он абсолютно все те же. Все те же цели абсолютно. Почему он много работает? Чтобы вкусно есть. Чтобы жилье было комфортным. Ну и чтобы оставить побольше потомства или красивые потомства. Да? Найти красивую жену. Но если жена некрасивая, переделать ее. Сейчас благо позволяет, да? Цивилизация. Можешь. Отводишь ее в больницу одного человека. Оттуда выходит другой человек. Алхамдулилля. Может, подменили даже, да? Аллаху а'алям, Аллаху а'алям. Оттуда выходит другой человек. Сейчас многие совершают над собой такую процедуру. Совершенствуются. Вот ради чего нужны деньги. Для чего? Вот для этого нужны деньги. Для современного человека. Он не задумывается о каких-то благих целях, о какой-то духовности, чтобы угодить Всевышнему, Аллаху Субханаху ва Тааля, чтобы вложиться в ахират и так далее. Об этом сейчас, дорогие друзья, это мало кто думает. Это уже какие-то атовизмы, да, которые как будто которые мы уже пережили, так скажем. Вот поэтому, дорогие друзья, наше поклонение, наш ураза, наш намаз, он понятен только верующему человеку. Верующий, соблюдающий человек, он понимает. Он понимает и наслаждается этим поклонением. А тот, кто смотрит со стороны, он думает: что они делают? Ну ладно, пускай. Как только люди не дурачатся, да, кто чем не занимается, вот эти пускай этим занимаются. Все. Вот такое вот представление, к сожалению, увы. Но в судный день, когда человек предстанет перед Аллахом, будет известно, где настоящее богатство. И также, дорогие друзья, чтобы это богатство оценить, нужны знания. Нужны знания. Без знаний не получается даже поклоняться Аллаху Субханаху ва Тааля. Потому что если не знающему человеку, есть такая пословица, если не знающему человеку дать жемчуга, много жемчугов, да, он ими накормит лошадь, говорит.
Почему? Потому что он не знает, что это такое. Он посмотрит, подумает, наверное, корм для лошади, да? И все, накормит лошадь. Он не знает, что это такое. Поэтому нужны знания. Нужны знания, повышать свои знания. И таким образом улучшаешь свое понимание, для чего, зачем поклоняешься, зачем вообще живешь в этой жизни. Дорогие друзья, пусть Аллах Субханаху ва Тааля действительно даст нам счастье и радости именно через общение с Ним, общение с Аллахом Субханаху ва Тааля. Поэтому все сподвижники, все праведные люди любили общаться с Аллахом Субханаху ва Тааля. В этом заключается ихсан. Есть иман, есть ислам, есть ихсан. Иман – это вера, акида, да, столпы веры, во что ты должен верить. Ислам – то, что ты должен соблюдать 5 столпов ислама. А ихсан – поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь, даже если ты его не видишь, он тебя видит. Вот это оно состояние ихсана во время поклонения. Что бы ты ни делал, ты думаешь и знаешь, что тебя видит Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому праведные люди стеснялись даже раздеваться, когда оставались наедине, одни. Они знали, что Аллах Тааля на них смотрит. И они с таким стеснением раздевались, но раздеваться-то все равно надо. Но они чувствовали такое стеснение. Стеснялись мыться. Праведники мылись сидя, никогда стоя не стояли. Они сидели, прикрывали свои срамные места и мылись таким образом. Им было стыдно перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Были люди, которые постоянно в темноте находились, мылись или переодевались, в полной темноте. Конечно, Аллах Тааля видит, но таким образом они свое стеснение хоть как-то уменьшали. Поэтому, дорогие друзья, вот это состояние, когда ты находишься с Аллахом, Он тебя видит, и ты чувствуешь, что Он за тобой наблюдает. Инша Аллах, дорогие друзья, сейчас мы совершим гаид намаз, праздничный намаз. Он состоит из 2 ракаатов. Сегодня, да, вот у меня тут сын сидит, да, сегодня он меня спрашивает, сколько ракаатов, говорит, надо почитать праздничный намаз. Я говорю, 2 ракаата. А до намаза еще 3 часа было, до гаид намаза. Он говорит, и что, говорит, из-за этих 2 ракаатов ждать 3 часа? Да? То есть мы что, ждем этих 2 ракаатов 3 часа? Мы эти 2 ракаата ждали весь год. Не 3 часа мы ждали эти 2 ракаата, мы ждали его весь год. Потому что его в другое время ты прочитать не можешь. Если ты его сейчас пропустил, ты его даже завтра не сможешь прочитать. Есть только одна возможность. Может быть, да? В какой-то стране, может, позже на 1 день выходит из Уразы, и ты можешь туда на самолете полететь, и там прочитать гаид намаз, если есть билеты. Если тебе повезет, как говорится. Поэтому, если ты его сегодня не прочитал, то завтра не прочитаешь уже, послезавтра не прочитаешь. Ты его можешь прочитать только теперь через год. Этот гаид намаз. Праздничный намаз. А? И то уже не этот, да, а уже следующий ты будешь читать. Поэтому то, что мы ждали 3 часа, 2 часа, это ничто по сравнению с тем, что мы его ждали целый год, дорогие друзья. Вот радость этих 2 ракаатов. Они короткие, но они очень тяжелые, очень весомые перед Аллахом. Поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет, инша Аллах, наши поклонения, наши намазы.